the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura Oberima Sidney ebonyum efa papa no ho eba out na nyuma otu ya afa papa no sisi na wo start enya threat from NDC and the question we are asking say ade obi aka say sa papa no we NDC na eno your first thing. Okay, here we go. Setie for beka ya Monday no honorable Kennedy Japan babonten ebe ka say okura Tracy Boachi naked video empo okura naked picture na okasa no ema Tracy Boachi sabi ade empo anche so ena Tracy eba Facebook eye live program eno kwamputo no o condemn and say o counter Kennedy Japan in video no say or there no say so we bema na so ono no owo the naked video on famra na se won fa sa video no ama ene obesere Kennedy Japan ene na che sensemo onabo Kennedy Japan de bia okan bia eye bogos na se onu de okan na oye sa video no oka se sa video no the last video on out view na ye hu de koye ewo mu na saba out esanko another video esanko dem Kennedy Japan say o there no second etimi the sa video no ba pa de ene ono Tracy Boachi no obenu grow because she believe herself say ono no oni naked video bia e we bia and she second pair on ba ba mu no fuchi no mu ne de ewo mu no on fa be wo because ono Tracy no ojin hudi say oni naked video bia. Okay, now the abe wom any say there was some time wa sa slay queens no omunya ntokwa bi ewo East Legon na info kwa bunu say sa slay queen omu enko ewo one man hu na emu no sugar daddy omu ko no ho sen sugar daddy no omu doso yi enye one sugar daddy o ja say eye we omu doso e na omu ko ewo no ho na enu ti kwa bunu ema sa emaya no omu ko clash ye ewo East Legon one of the club bi na mko clash ye no entokwa sie together with omu any sugar daddy no ema eho no videos bi ekoso na sa videos ni bi no empelefoni bi saka bi eno no ono Kennedy Japan ensa eka sa video no bi. Here we go. Okay, na honorable eka se owo video I just say Tracy na sabi eye naked video no na Tracy engine di but here we go. Menji emema ye ni too much the same thing yeso ye nji ema so mu ni too much this nipa na eye oyere anase nipa na eye okunu ene ebia o naked picture anase videos no ontwa basa nipa na nim se nipa no no say wo no game na ono eboa oman sa nipa no betumi twa na se sa nipa so entwa so obi hu nipa bi enya advantage obetwa o ti ase. Okay, oman mu ya ba mo info abewum eni say one of the papanom driver no and I say one of the sugar daddies no the driver sa the driver no de bia no ohu say ne boss no de bia o drive no one na say okofa sa slay queens na say be omudi do e wo car ni mu enu nti no we di o monitor ye omu hu say akofa Tracy ni pe enti o park car na ohu say Tracy e ba car ni pe na one of say o we di ne Mama sifika ni mu e hwa na osifika ni obesi efika ni mu no e na o sheda esete ni phone camera no e wo kai ni mu o ti ase but na Tracy eni ni sugar daddy na omo ka na chi no na omo nim se driver no asete camera bi e wo kai ni mu enu ti no o sete enti hwa no de course ni na sebio sugar daddy na o tafuta frimu sebio na Tracy Boachi na sebio onso so otafta be ma na yin hu sebsebi na de course o man de course de wa oni hia oba ne be ma o ma hia omo amini omo hu agwago se da so ba bo se we mini en yero Ghana ono so o habuche ada oba ko du fie de ene se yes o ma yen konkon a enu ntinu eba asa no
eni ji omo egie e wo car na chi no wotumi say yes car no kwa tire no kwa bo ejo by force wa onu chia say trace no okura heavy duty which I say sabe the bo na nim kura akeke kura no oman echen 25 which I say kg echen 25 kg and echie kura bo je kwa echen 25 kg enche no kwa bo miminu nia be 50 kg o answer the whole body no abe wom and was onu chia say sa sugar that is for the piece e wo body e so kan nyina bom a o ma jeje tie no ebe mem enti ka no na tie na mem enti no omo abontinya omo se ka no eye press up pa enti no bia enim de ekoso e wo kan enim uti ase ha wa onu chia omo kura cars na seb omo tan di odo kan enim no ube se de ka no e den I say kutra ekute pompoli tare eda ho na awe intinu peho no sana na sa time no sugar dad ni ka no emna na oni twesibati ewo kan sana eye na eme kwa from na ekosoro I say press up no enti sana ekoso nya no na driver ndi on the original ni baby on the onu say o amen we mu wi omo enti omu wi ebepa ho fence driver omo twika ndo obai no na phone no etimi a recording full video my se o du call ebia cinema omotimanya momo na film no wona nya nti onya pepe wana driver nso send sa video no edi koma slay queens for no omo queen na yenim se slay queen no omo queen na sebi no ebinum ekase just allege se omo ekase na ama anamoa no eye ono ano dia omo yendimi kire se eye allege se eye ono ano na sa slay queen no omo ogbo no omo di video no ma no enti omo di video no ma no na video no afi omo na spread ko ena ma ono ke Japan so ne nisan so etim e kan sa video no bi enu nti se kan si o video no a omo don't doubt him say also o video enti enne e Wednesday we are here to see say na trade so kan say enne e Wednesday no na enne onua so aba ne change no obenya time ahwe eye the seat show no so no ye hwe say obeyi ba ma o ma me trust me ono be Japan do de biota ekasa se ujimi ono ebe kono boot for boot ono be kono gata for gata but to me no trust me ono be Japan onyi video no he had the video but onye for one of two reasons onye ebu oni nyimanya anase I know very well say among for ni be kasa and I know say Ken will never go to show that video but he had a video onye o just say sabe enye nsem nyina na Ken be kasa obeye enye bi o sabe platform ne ba enese bufu ne ba obeka but o evidence no ba my own farm to dwa o just say and I know say 50,000 people will be waiting for the seat show na mo timi enhwe video wa olu say Ghana dey say be nsem say be draw among for obi abeso ohwe on be wati ba me to me there to me no me ojije say honorable only video no but one thing is as a driver ye chi okabo so me bia why there na also ultimate set camera e wo car mu o ma very bogus dangerous because na make say honorable eyi sa video no a hu say sugar daddy no he will go and do something bad to the driver no which I say enunti no enya dia Ken ebi sa video no because of some reasons we which I say but don't forget that there was a time the new time na beef no start no na ba na moa eto twesibo chief so ka onjai but twesi enjai but info abewom say na ba na moa bu ofu say adan enti na twesi wenti futu sesi no asem no agodu level o mind be ti bia no en be platform nya do bi bia se